papa. Abuse. Thank you. Radio papa. Abuse. Thank you. Station with the best music. Best music. I love the music. Best music. It's so what you miss so. Ahenkan 93.3 FM. Shoppa. Still the best in the East. All people, any SDN. Chop, Yanko, Shaba, and Soup, Shaba, Yanko, Adam, where she are to, where peer to, and you boom. Abba, Asem Nunia, Asem Dika, Yatinasi. Abba, where peer to, and you boom, 933. Abba, Ube, Nyabotre. Say yani yakono anapano swaba community aduasa watwe 738 adishimama ya mama makwaba eba Ahenkan 93.3 FM eya semi dika sade mimi da bia ya no anopensu ya tenase ye ba bedin komo ye buobu nsem ho die mpenifo eya wose ye bo mabaso die wo mayi mani a wo mu rafi ni abo mo nkaye die mu ni nsu pa mo mpeso mbe no na ye de omo twiban Messi abribem na wadai abribem wada soyo abribem na wadai abribem wada soyo ha and Sunny Biaba, Jadiba, yes, in the course. Went ye dear white jaw home, but to match what you quite need them. As a medica, Yayeti, Memendasu, a year for moon, dear year for moon, Trinqua, Jamama, Quab, by you for Chrome, I mean Shamon to Munquanem. As a medica, at the Musronco, a Bremantum, a Punto show, Abba, Nyamiadum, and Yamahodra Yajane 2 pound. Aye radio ba kupe ana jini diwa payment temni Ghana. Ahenkan 933 meti akua fra kuma studio 2 mina nodi oja wom ano pay wantie show na krachi waja wo ho e wo se otie biansa papa ohwefunu na ani aso no no okwa de wewo no waseye ati asefo na aka krachi eye bai what wadi ensa onuma no wani ase yika aba adentia umfantumfo eden kwa na wope ensa bebri ode jeden
ewi bebre ode jiden ema bebre ode jiden krono fa won sa yadwuma na didi nyame behiraw otumfo nyankopon na ni hwade onimde ye oye de nya obetwa so aba rachi ya ba yu tie futu una nakasam cheba tie aba ye kasem na e fiwa no ye kasem ha na ene shoru su be dabasa mi dindi kwa ni kusi boadum kwa kuda ene kusi de boadum ha ene commentary e wo hono mo ene ye be ye commentary pa na team A no hwa players a esiaka no e ka wo say ye di ebi kwa kokata cause uhwe players ne pa bo bretie wo history said the omumu odin no mani adin a awrade na uhwe goals o ma hye uhwe said the si ball defense one medal ring said the mutumrika e ka wo say di bi kwa kokata ene commentary one mo ye ne such players ni bi na ba be siani sa players amiken eno no konkro nketinketinketinketim a empeso so no hono no mo ono ebebre ni park nti omo mobo emye hu omo talent no nanso Ahenkan FM madaroma ya 1990 ko discover sa players ni na ene wo de match ebe hihya so live latest by 8:30 na a referee abona bemma akanse na frase ti nyasem kuma kura entanam se hya no so live commentary wo ho and live commentary you will love it because Osha said yeah I go can see me no and I said teams too no said your money prepare no mo hye warm up Osha Jesse o ma hye Osha records o mukuta eye tough match pa enti aside se be kompotem akodi nkoma wodo bi no ye de sa live commentary be be hye so amount ye ne panelist e bi best din sa wo so ya oba a payment tema they are one of the best sports analysis for no analyst or ya de pa Obrempo pokuware sanso ene benya kwabena kim e wo show no so enti enye agukansie no nya asem keto akora na encha me di team no ebetudwa ama nam di players a asia kan no midomu nan so ebetudwa sade bia obekai no ahye no so na ebo 8:30 pa premo referee ebebona bem na afi match no efrase internet bi ebia na wo player wo mfa man full support ya mama kwa na do support abem ba before that no na watchu mu je call denchembo mensi no mecha kwatia abeton peso so asemi di kan crew no kopie achim apreku na achim apreku beye almost a year and Ahenkan FM ya 1990 mu a yekohu wo mo kwan pa fiti okumani eba apreku na ebusia enso bua kase bua nkase petum ekwanfu pani ekwani nyanya ema se mo bekaya na sa apreku no na ye mamu video bia enso atoto kwanma school fo ntumi nkoma so bekopa adi so odu hunum na watade na fo ntu ko class na wa watare na hata anasa odo toton na odi akwakwetena se nyame adom ye di akire di nkomo ni mpenfo di nkomo no nyame adom di akosie ni se sa biaye na enso to school fo nkoma egedifo nkoma ekwafo nkoma enye woma twa woma je eyi covet ama enso to entokwa mbiem ekwan no mu wie na mum omuguso na mum fiti apreku ko breku ne de ehonso monyo ehonso nyanya enti enani mienu ye bedi hu nkomo pa ye ni empenfo bedi nkomo afa ho achimodan Old Town Methodist new blog no ye get from for abesia ma school no yana assembly ni chese wo muntu emmoso fro no ye be ko amaso ni akwakotie se de wonsem akwakoduru contractor no oboso awie anon wie na wawie odi ahye assembly ni nsa
na ode asa assembly ne nsa daben eno mu bia no afi oda free mind methodist any Wesley methodist ejade omuso mu sise de be ya wo ma eye school feeding no caterers no betumi aba betena ono aba establish di omo nuama ba no ma no aduane ho te kama obia ni tuamu bi nom de ma school for no ejade na wo musika science eto asawrama beye na watwemenu nom de ban kan fam so no yebekọ amaso na yakwakotie se de honsem akodu sansem penfo bi hye ho bo se ombe mo light ne ebi so hye bo se ombe mo chance dan enukwa de ya ne yakwatwe sapini no ene ebi sanse de no ya bo omo ene ono aka so mo chance ne bi tini na ne yebekọ amaso na ya ni school mu penfo ne bi akodi nkoma bisa se de akwakosi tananana haha. Oh, every beam, every beam, every beam, every beam, every beam. Oh, dun 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 dun. Na enema chino team A no. Obehu player B, anabeti player B afano. A chance police station ya to na sawran beti ni din. Ahenkan su kwan obeti ni din. Said the star play when you more din why trying and so to am so trying Promotional school any network wom so jambi pa wom apomo yanya sam ketwa akoto moliase ball announce ma ko sisen wom so agina agokansen mu bi achimu down crossing amnamna na de the highway for nanim ni assembly ni nchen pair obi atwi nani no ene osi said you be show skills pa nya sam ketwa ti tewaso din ni enten se ampachim da crossing sa kwanfun kakra bi na da ono obetumi ankeche bia oda kwantanum ekwanyom guso endu afi baako no atutututu a yedi bibia betare so anam so gbo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 
Atimu dan bangalo kwan. Onu su ejina agro no mu bi. On e bo 5. O dan bangalo kwan no o bo defense pa. Enkwantanum new market World Bank project no. Gwanu su ejina agro no mu bi. Obebo ni bi pa na. Ohwa se de ye twi no pa. Ye siesie no awrade. On e striker or striker. Or striker. Penenenenenenene. Na achimu dan central market eja tom. Abro afi baako. Onu so bebo ni bi ne. Odan so me. Said ye yomu ye kwan mu chaka no. Won so man for kasa mu ye din. Na no bebo. Eno bebo. So man nya dia no mo twa bo mo ya dia no mo yedi. Enti odan so me ba bia Dux filling station new one no mo ye no. SD on mo line no. E call police barrier no. Won so bebo ni bi. Na eno aye team A na team B no place pa obeti wo monka bi aye achima so RCJS eno bebo ni bi they are playing number 6 or play 6 position cause said school we ebo brete no nyame anim ni kura ni odi ne bo 6 na obe hene pa atwama senior school boys toilet ono so bebo ni bi ene manso ene ede kwa atia kama kwanta kwanfo no ono zo obobo ni bi na said o si drop be share team bi ni mu no na otumi se player no odi enisuade hunu pan nenam enti achema so kwa atia kama kwanta kwan no ono se manya ne tie so na bebo 7th position tie be ye de sa kwan no so ebetumi aye kache kakra obeye apreku kwan obebobo ni bi okumani aboabo abonhwo a ene GPODC GOPDC for ekesi no wamsu jinam bi pa eno ma chi ebede papa said them can no yen sabeka one of the sports takum e we payment amianum se obrempo pokuware Ofuaside ko achimpra so kwan ejina agokanse no mu bi ena afi galamse ntoko a ekoso e wa chimansamansin mo so bebobo ni bi ena ma chi no wantie bia waja ho pa wantie bia waja ho ajamio no mo wan commentator di obeten se gara abo acho bonasi referee wapaja nensa wabo aben
akotomole ase pejanisa gwabo timbi so aben ama chima so RCJ just pejanisa say ya ne bekono one tebiam si waja ho match ni be dewu tenenene achim wanchi RC school na ya tuna sawram over 10 years edani so no na April obebobo ni bi ene ICT center na aka nneomo mbeto beguma no so da so sin wuram no eno so obebobo ni bi penenene tenenene Swabe ekwan no onu su gina match ni mu aprokuma se de ko across so kwan fon ne te kwan egu ya aprokuma se ko achim across aprokuma se to across ekwan egu but uhwe poto se de ma fenyam se de watering ayi kan ibi ene epetepete so ne sisa sakota no guzu etutu se hu no wonder se ka bi ko tutune no eno ye fitia prokuma se ba police barrier on no etutu se hu cha prokuma se to across ene wo so ebebobo ni bi tese ene ma chuno ntebi dia nyame anu mirukani o jan ho pa ha mami instrumental skip you mami q loop mami yemhwengum commentary ebebo wakwam wantebia wa jan ho dewu eye life opoku ebeba show ni subi kabana kima jinejwa na joso ada Asem dika yeyeti anopia tie dwe paymantem je dwagum wanche bi oja ho ye digum yo ya se radio mframa bo ye nimbe bi fie se ye ndia aye no krasan ye tie wanche bi oja ho atemuda eden na eko mo me tie de eko ha watie bia waja ho ena asem dika so be ye de commentary baby wakom obrimpo poku wale beji neja kobina kim beji neja abedwafo Branosin ganyum nigum kwami asante die ko Facebook live etie bi te wasu netie te wasuku esu agugu ewiem tesen kwinsan ni jansa nu anim kro no ntenko amba me sitie odwama mboni wanja dia amba ka hye ne nso se ochina Yesu betumi aba abribia sabe council kan ye no eye se oni oba bedi enye ne adinginda aba je me be free me ko twetwe na se ye wi adodon na ene wachiri enti me nche kra me be ko ma so me pa cho betumi atere wadwen for 0594 841044 0594 841044 yakaya na to so e text message and a WhatsApp be you be fa biara ebeba and a Facebook live on social no e live on mo Facebook live and so chawadwen for on mo and a YouTube me pato Facebook no comment ya no like no share and a YouTube no so subscribe ade kokko no subscribe anytime bia bia benya ne tie no ye from Mr. George Niakon oye businessman dodona for bulk money and pay good morning obrempon sintim poku acheman so hine atwaman kunani na on shanensa achim kotoku traditional area benkum hine akrono pay matching ikro ne mpombo kodie Perima ousu ajekum achem adubia se hene manya ne tie so opinfo bebe pre ukro nimu nana na opinfo ni mprempren wa boys fa kachi
Obin for no, the all can say Bema on any choshan and yam Bemana Pamano. And it Nanisa who to either Sabi, or Joyoko Yadio Guardian. Naya Tan and so. Mose, and who are you? Sana Akodan and Sieno. When you're 24 years. 24 years. Osini dindi yadoma. Sister yeah, kanata so. Udi muda. Family, don't take count not so. Now say I'm a qua Adone. Yes, Walantia Kodano. Obiawa, Wayan Moon and Ubiana Koya. Adone, and maybe I see a set to the can. Or one of the Patrick Tomu and Tadiano. Ya papa, who I'm a woman Yakoma. Huh, Memai, Meshakura, Momani, Adiana Hokrabara, and Tatamia, the Adamanata. And Tibarima also at your Kumnamika Chroma Samsano pay your for baby Pio. Osini did the Yadoma when you're 24 years. Now Yadoma so frinquating. Nema miso frinquating. Nema midi at the Atabruni. Na 24 years for fro and I say Bema on anything no more achimajiri bi say Bema na apam no so abuno so I need you and we dwuma be pia achimadu bi ase to mu huna busuafo to nim say wo baby anya 24 years or the yardoma a wa fa frofofra me patwo wakopia achim adu bi ase achim adu bi ase de ben ayiri bi no police station Nana kakari apel frempon. Nana kakari apel frempon. Dia bwa no afuna huru. Achim asene hene. Akra pay machi. Badu anape so mechi apa. Taxi drivers, truck drivers. Pragia association for. Muni nana pay mamachi. Bako. Asa de nanando abeka sempegu masuma wie. No jamo kwan. Betimi nyami shamuna bako. Me ko masumini honorable Kennedy Asante. Eye presiding member PM. Emma Denchembo district me kire akwatia abeto ampeso ono nso ene ya assemblyman e wachima preku eni nkrotwa awdo bebre hyanase akra brepa no pei odwena home enzo ye manu nwena home sa yene ne kwa akodi nkomo kakra sanse be bri kakra ni yakọ grants akotieti mahunu se ade bia oye wo empotemo ntitu fa kwan no edika na editi yenko amaso ne honorable Kennedy Asante enkodi nkomo dimpa yesi ahunya honorable machano pei ya ahunya Krampon boko de kwesa de bia boko na mo so boko wabo Kristo adum de na kronkron ya sumarade mo Christ inti ya dese asumdwe nka ho ka wonso adumura eno de onim eno ehase ne ya sorry bia aha omutumi so sanje so obehwe ye so adumura obehwe ye so nti unam kwam na ka bebo adumura obehwe ye so obepe kan be fa ba bi kura ona bo wano pe da se de makika kan we ya waje so no migiri se nkoma eni ubedi nukretrodo ne ba bia ya de to abeboa ma omanfo nya so mfaso no ena ye de betututu anope de na watwe mu Ahenkan FM Asem dika show a memenda bia esunu na watwe mu ye bwanan eko ompeso asoko achim apreku eko dueduma ko fokumani kwane so a de besi apreku de ko breku de enkan ho na so moni omo ne bohye na de ekote ya ne se be brika krani na eho kakra no ufri breku apreku ufri okumani na obewura apreku kro no mu a enso toy tokwam obi antumi nkomma nyame adom maduedwuma yesima duedwuma tata DC nimpenfo awdobi ama kwen contract wo site a caveta oye no so yewie pa ne e ka akwan pa menyi ni se ebebo mudin ayimo afrim adwuma akoso nanso de ete ne se ensuo a etototo ni skasemti contract na suspend kakra ene fiti apreku ekobreku no na nka contract no nso wo honorable Kennedy Asante me no kasei watumi awurema ni mpenfo akasa Eastern Regional Road Engineer Dinsa Wosoma woma jepene se eho no so mbeye cause eho no ne de anya kura a wo hwe Facebook a airtime papa honorable mabruburu so emu nsema nkasa tesen krenkren to krankran yo me dawase na me tie watie furu so nyina so do ka na no kra bense
Ebedi assemblyman apreku kwan ya kwan ana eda nipa kuma so say ebehwe na yetutu ho anamo because periodically no and so na efrade ama school for to me try and go school because some few months ago kwa mba documentary bi wo ho sa na so ato Friday school for 18 go school. Now I'm about this in performance here. Honorable set of also break credential body see. A thing I to one among now we say Okumani to Akopaso, Nakupa of the Panama contract away. It's a not say Kwanako contract, Okumani to Akopaso set. And you need to an among a road engineer, federal road engineer, it's a region. Mr. Katian Then the broker son of Sobasha, now am I a quano, so am I. It's the contractors, no means I was so Marifusion, that's a company. Now go pardon, and also for contract somebody too. No, yeah, I could see a precook crucial. Ah, not entering to us on do break. It's a one of my first you soon by maintain to be to an among as I call road engineer no Ukraine and in fact, Namisha no Mr. Nketia or the fair and Casa no non Casa Tunica about form. I'm a miracle around square inspection. I'm a fair say, a could be a better now, a quania to us a could do Brikuno, a better. And check and no young crata, somewhere a horse to nom dama contractor, and no some baba to us, so no more yakos. It's okay, and a honorable set of food break right. A pre-company for Nananum, almost some fast, unbombidom. The BBA, me here will be an supporting me. A do baby, the fan and anum, one day to a moko for Rugia. I'm almost so okay to us, so I'm a adinadimu. It's a corner idea. But I said, on my father, whom was it? Honorable set of food break and so born whom was it? Ain't no idea what is a petri, and I will do pepper, so I acquire. It was here, and a crack second, they say there is under contract. Our contractor goes to work on no cry na the okay now so you show Facebook live enti ebi obi person obo na nia konma ehwe ekwan ya yedu nkomo ya obetumi adwane feed no e wo Facebook live search Ahenkan 93.3 FM nyame anum ni kura nie mo akere akandifon hom ene tumi papa cause the you show Facebook ipa na fiti apreku ba bia edenchemboa no sipa de ko brekuna na ekwan ne nye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  migidi pa se de penyini na ba behwa wom de nkrata toto so magya tum so mbe no na eno so mbe gu no ko cha tuntum ti se de free okumani ba aprekuna na yeah and the cry say ya buy no so do ka kai no o hwa kwana from apreku to brekuno a kwana ya se apekse ne suo tatam bebre eti nyina ka kosi se ombenye covet ni nyina afere na omo di jaha area na ma contract hello honorable meteo di jaha area na eba breku na ma contract eti hono no mde no so beka no magu aba besi apreku kromu no eti begu from okumani akwa kosi nsuo no na contract na ebesi jaha eba no enso egusu aba beto aso apreku anu ho okay na ayi ekwan fiti okumani ba preku yi wom de ma contract no wom ye say duration ye sen the question I'm honest with you the details of the contract no it's not with me at the moment but okay. Then contract on my say the rate as it your percent ma ekoso no and so ninti enkosa anya dai Emano, that is project manager and for the engineer. But now we stand in the engineer. So say, there be a certain predominant manager, not just a almost in time party. Roughly by January, February, I'm sure say be free on maybe a day every. Okay. Because as we speak, he wanted to bring the bulldozers Nanka from a preku to Brekuno, come up by Edmond, but then soon I know your day, a day. And a movement of cars from Breku, everything very difficult. It is said they don't hold on in Sonimra from Kaka. But Kumani to a Precun there, Omoncoso and yet a Jumano. Okay. I don't know, you go to say. Okay. There only one challenge, so I must, in Nasia Boa.
So pa kwa so ka me hu na ni fa so ka ye hwe challenge no. Ofro kuma ni kwa. But also Tio Honorable. There are subcuts view of her. There's a need for us to address it. Oh, and no one as I say we go so ability because be on be one her life and properties be able to be because a kwan in poyen no. There be motors in accident, cars born for. And to say subcut na me go so address it there. You better na anonym 24. A war okumani honorable Shapka for all come as me ye ba ko na say a dos na wa kwan ni mu e na de okan so wo kroma na cause sa road na me isu no me hu say enkroni nketinketi bi on ma obedum na kafa dam no e chensi ano den dodo exactly it case ne dos so ba it me ba ko me ni bi free mu a me first enter be boa ye na no na go so stress na no say amumwa we say pan so because feeder omo chere say I say the class assembly ma na mo sign near the back feeder road na family the covering letter to so na ye the cop feeder road and no one am go see me to head any mu ye but that is I decided go so stress na no say amumwa we say pan so ntimi 2000 money there in free for ni ntimi 2000 money in free on ye ne presiding member ma akwatia constituency denchembo de no oh sounds your assemblyman honorable electoral ni di ankasa de sen cause nkro na ehye hwe ase no do so e be ya hin e ko no ko be 11 yeah yo kumani abo okumani kwadado boa aya fere enkubem okumani camp bredu ejaye kwabramoa apreku ene nketinketi bi san sese mu ara nti mi nkro de do so pa wow electoral ni di Okumani ARS. Okumani ARS Electoral Area. That is Agric Research Center. Okay, ARS Electoral Area. Yes, Okumani ARS Electoral Area. Wow. Yati. ARS means Agric Research Center. That's Legon branch in the area. Edaso. Oh wow. Wow, yadasi pan ninchi mo ade ama ya no pei nyankopon hwa papa na bo de besi wa kire bia na yebesa ba ona so na ya ba baji enchimu nyankopon hwa no pei nyankopon hwa mo so ene wati afo ni amen 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 Honorable Kennedy Asante eye presiding member PM odanfo ni bi to oyo dansa me mana me bo PM na yes waso me bo free ano wo waso presiding member ma akwatia abetu ampeso aso Denchembo district honorable Kennedy Asante ono so ne assemblyman ema okumani ARS electoral area inkruto makuma ku dubako ene hye nase okumani aboabo abonhwa okumani aboabo camp beposo oh, and they say, how, dear, young boy, so about, no, oh, I mean, no, I mean, no, Jay, on him, watching, I'm on cow. Radio door, good engineering, you have the corruption and good okumani aboabo anaso okumani krodia nankasa ene okumani aboabo ho pito okumani aboabo eba achima preku kwan no contractors on site all ye dwuma na so mpempe di oni site because sikasem ni nsuo said the assemblyman kan ye no eni tomu twanse nsuo ne beba fam kakra na ntimu amu apreku no ena ona boaka no
ɔse sɛ nkanya nsuo no a ɛnka fiti aprɛkukɔ breku a ɛhɔ ha adwen paa no yɛnka sɛ ɛkɔfa no mu week wɔ mu ebi fa ani so suala pa ɛkwan ni ɛkwan sɛ meyɛfo ɛkwan sɛ menyɛ ɛkwan sɛ membu nipa ɛkwan sɛ memu hwee ayi atetea pansam papa na wobɛhwɛ asɛ mmɔmu kwan wode adwane me live wɔ Facebook ɛna sɛ wohu ne bɔberɛ tɛ sɛ ayɛ jonki kwan ɛdwadie wɔ mu di yɛ paa nanso ɔse sɛdeɛ nsuo no yɛ feefeefeefe no nyameanom ne kuri no ɔmba a ɛbɛha wɔ mu nti aprɛkufoɔ mo bɔ mpaeɛ a mommɔ mpaeɛ nɛ mpɔtɔ mɔ no nsuo no ɛtotɔtɔ no suspend bɛɛ 5 months bi ansa sɛde bi aprɛkutu okumani saa area kakra bi a bɛɛ 1 point something meters no wɔn bɛtumi aba bɛhwɛ ayɛ ama mo ma menkɔ ɔma so mekɔ Brim Central Municipal Assembly former chief whip Emma Assembly no ɔno na yɛ assemblyman wɔ asene yɛ electoral area me papa yaw yɛn kɔ ne nkodi nkɔmɔ ɔna bɔ no pɛ martin akora mpom bɔkɔ deɛ wow ɛnu ɛbɔ ahoma msi yɛ nyaw yate yɛdase na ayi rurufi ni ayi Methodist school foforɔ na na assembly ne se contractor ne ntu so na ɔmbɔ so foforɔ ne yɛbusa sɛ anyambia ho nsɛm akɔ yi sɛ wawie na wawie a mo de ahyɛ assembly ne nsa na sɛ mo de ahyɛ assembly ne nsa nso adabɛn ɛna mu bia no ama sukuu na de dwuma yo ina kusi ndawa sana po so mo kunya na de kase wo fidi kase ne bi kan chairman me man for wa asemi da ma so madaroma na mi se kan kase so no kwe wo bi sa ense ta school down wa se me bai e dem di granto ko contractor no the kind so mu ampa no kroni wa be yin chance no wa bon se no mo kan no long fan pepe e mo we wa mo mate se am se wa hand over after the adama asammer nojem se last week Wednesday no and a school no headmaster no frame me se asammer no ye se ombo bibi no no mo man so tia se ombo asammer man na man de any phobia APT nya na man de nti ombo di share se ye fie de atwam na komba be manti bibi entwo mo a asammer ka se dia di se ase minim da mo mpoti ya asammer no de afede be so mo sa but mati headmaster na mama so ate se asammer na do mo nkunya so a mo de agu edan no no. Okay. Eno de anya wanwa because adwuma ne koso na nkase ne na nyete se nkunyom de begu dan ne mu no aye krado ewo assembly ho no mo yatenti ene onabo ye besro se de ebesi bia titu ne da potinya wom de school dan fufure be hye o town Methodist ne nsa no na wa maja so ate se de be ya ye betumi ne assembly ne mpenifo bi nso edun komo yenso ye be find out de ebesi bia no yen fan kame atifo ntimi pacho mo amudi Facebook live no mo amudi echo Facebook live no we ni de video a wo hwe ni de na afno ma start mo ye rurufi no no ma tu dada na mo de wo fro ne boso enti de o hwe ni sisi adie ye sure se de assemblyman ne kan wo ma hwie bibia ma boso awie enti se de ohu Facebook live no sapepepe ena koso a etie tie na onabo ye dase na agena bia no nsem so akozisan no so yegu so se me ma ho se agena bia no akoye enye materis won ko a Anglican school no you see ano Anglican school ni de no mu bi wo na asai kwa no na ji a e de ensa koso ma mehwe na mesese no ma mi wi a na sana mamuvu akọ automatic so de no you see ano okay onabo yate ye dase pa ana ni na de ani be di akire ye de ani be kire na akwan kakra onabo yate ye dase bibia no mo de na ye de nkomodwetwe no be sia no sana bibi on mo nya o de batudwa na mother yi onabo MP so ase okay on se school dan na sisi wona so pae no Anglican de no aha anse dos no oye so me hono de me di janto anso kwato ano no anse wo ma na ni awo ho feed pa because if I sha abon say now and na kwa me no ka say still like my for wo a anse me fan say one side dey family ni de o ma wie ahihye apon ni nyina wie the cage no
and I see my phone was a program because the many one of me want me many workers here. Almost go so I'm more young. See, where you for Konya ways and my down, so I see. Then so we can to buy, as it's come by, and so why you're not from the beer between I didn't chance you go so much, see, I was so a carpenter, once I see the center, you, but piano, and she was some boss of us all.